Yoka siko nioka no kona mathina siko njohete ndangaria ati ndana na fimu etu ya guthi handu singi ciari matizati mamithi maria makuru ngiakoria mukanda kwero ni kwa murogi ni arokire brodi mamithi matizati wa rotorani gitizati maita meri ni moranika tondu na feneno nemwe ya guthi tafari na kana gaka ngigia ri ni twamba twathina muno tondu twauma ndambia guturwo twathie Kiambu ndaheo kiria ndaheo agaji karia ngamathaa meri agaji karia matatu ni ndurirwo ni nemirwo ni kurituhire ndathie kiria twero tuthi na Sarethi wathi na Sarethi twetio ngiri na maya na ngiri na magana meri nigetha nacio nacio no he handu ngiye tukwambita guthiathia maguru nigetha tigiti uigane tukimate ngiri na magana na no iguya ruo mwamba guthiathia twahunduka ningi twahunduka na Kiambu ndirathingerwo ati tweterere he ne twaikara twacoka twainuka twauma riu kuria na Sarethi nitwaga ngiri na meri twakiga tuhunduke utuko twahirwo twaumira bara kindu thaa 10 cia utuko nga 11 twira na riu ri tuthie Pumwani Njeri wa Muigai uria niwe mutumia wa mbere wa Muigai wa Njoroge uria ni muini ni aratariirie mathina mahitukiire riria ria firstborn wake akiuga matiari well up mari na mathina maingi muno akiheana nginya rugano uria riria agiire ruo rwa mwana uria mathia magicokithagio thibitari tondu matiari nginya mbia riu yambindire ria muico mathie kuria Pumwani na agithire kwi utuku tondu monire niyo option otoria rathikirie karugano kau augite nginya firstborn ucio wake amuhaga matangari tondu nginya ciana pedali ati amuhaga matangari na pe nayo yari ya o hindi riria arathi handu niria moya amuhaga kana pe niguo ndagakioneke ethi muno akiheana story uria mahetukire mathina maingi muno na agicokeria ngatho ati thaici ni magikinyite hau mari thaici agacokia ngatho muno kuri Ngai na agacokeria andu aria magithuite nyimbo cia Muigai wa Njoroge ni uria agitikite part nene ya kumarindira kiria ciana icio ciake ona akihikagia wa keri no amatugaga na wendo muingi na agatikia ya ciana ciake ciothe na atumia ake othe. Kwa takriban miaka 15 sasa, Art and Craft Kenya imekuwa miongoni mwa kampuni ambazo zinaongoza Afrika Mashariki na Kati kwa ubabe na ujuzi na maarifa ya hali ya juu katika ujenzi wa fanicha za kisasa. Teknolojia ikiingilia kati, Art and Craft Kenya imezawadiwa hivi karibuni Best Furniture Award 2026. Hivyo wakiunda fanicha kama sofas ama ukipenda viketi, meza za kijikoni na sebuleni, pia shurak za kisasa au vitanda high quality and strong, size ikiwa ni 5x6, 4x6, 3.5x6 na za watoto pia. Kwa mawasiliano tupigie simu 0791304459 au pia WhatsApp ukitumia nambari hiyo au unaweza kupata katika wavuti au Facebook Art and Craft Kenya.
This is we present Hope Ready Driving School, where we say that your safety is our concern. Remember that we have modern vehicles, manual and automatic, and I know that we have the qualified instructors, and I'm very sure that you will learn, not only to learn, but to be a confident driver. Our mission is to provide safe, high quality drivers training that build confidence, responsible and road ready drivers, with a vision that empowering every learner to drive safely for life. Remember, when you have the right information, you will be Naam, kwa matangazo mbashara uko karibu sana kutangaza nasi katika Artboy Media. Ni kampani ambayo inafanya kwa bei nafuu kwa matangazo ya video ama ya picha pia, na ukipenda pia mention ni kwa bei nafuu sana. Unaweza tu email katika joseboy254@gmail.com, ama pia unaweza piga nambari ya simu ambayo ni 07 ama ukipenda 079130 44 na 59 katika WhatsApp namba, ama ukipenda mawasiliano, hiyo namba iko open. Welcome to Artboy Media for any update.